chibei ule kumsang kha zakwa somnga atangkhan Hachhek area hian Kuhva hi Chin chen ani a kumsang kha zakwa somnga a sai kho thlir khwa a Kuhva hi Chin chen ani sai kho thlir atang hian reng di le zamuang khwa de chuan achi la chhongin kumsang kha zakwa somruk atangin anchik chhowe chana atir lama hian mitlem te chawin Kuhva hi Chin chen ani a arave nu po in ashal na alawang hle a tual chung Kuhva khor tu tlem zong te ne na le chinom khuchen khata te shalve ani kumsang kha zakwa somriat pasari atangin Kuhva hi vai sumdok ne na shalchan ani a hemi nu kum atang hi chuan vai tenen inrem na lekha te siamin kumtin Kuhva hi ahwan khar chhong le abek te in shal chhauchan ani kunakal zela voina chuan Hachhek area khotina Kuhva chinga aizong thanem tak anlo umta a khotina Kuhva association le society te din chhauzel ani a Kuhva Chingtu te po anlo pung chho deuh tewa heng association le society te khai khom tur hian kumsang ni sombariata Hachhek Bial Kuhva Chingtu Pawl HBKCP ti a mingvo in Pawl din alonita a HBKCP hi association le society somni pakhatin tuna hian an sommek ani
HBKCP hian chak taka Kuhva Chingtu te tan mala in thei top an chhuah renga Kuhva shaltu te po in HBKCP shiat puina vaisum dong mazon te nen inrem na an ziak thin ani he agreement zia hian harsat na to thei shang laka Kuhva Chingtu te aveng ani kumsang ni somni panga a HBKCP shiat puina a Kuhva shalto na chu cheng nuai sanga chuang man aking chawa Kuhva thon chwa to hi metric ton sing chuang ani meka hei hi chhal Kuhva August tha atanga kumthar February tha thlenga kan lo dan tlang pui ani hei ai hian alapung tura bai sei ani hemi zuwa hian ful Kuhva ala thar le don bok ani Kuhva Chin hi khotina inti mu chho ani a tuna hian Kuhva phun sa ara la thar lo le huan thar din chho mek te an om chho zel buka Kuhva huan siama e zon na hian Hachhek Bial ma ason chho zel tura bai sei ani Kuhva Chingtu te hian an Kuhva thar chhuah shal na ko nga harsat na an tok fo china Hanber pakhat chu Burma atanga Kuhva ro dan lawa lo lu thin hian ashal na le are chungchanga te harsat na thlen pho thin ani Hachhek Bialin Kuhva an thar chhuah hi process lo ani a ashinga shal chhuah ani po hian ashal na ko nga le are chungchanga India ram market zau zok te a phalo le thin ani Hachhek Bialin Kuhva Chin kan inti mu mek lai hian kumsang ka zakwa som kwa pasari kumachang khan Kuhva na tam shi in reng dil kwa abei jana hemi kumachang hian tun thlengin Kuhva na shi hian min la kyan san lo ani
tin kumsang ni somni pathum le somni panga hian kuwanda tatam shi hian kortha khwa le tuidam khwa te alu chilna sa zwal bi ka a thar chwa po kumdang ain ataniam ta deuh ani Kuhva tam shi mai baka Hachhek area khotina hian Kuhva H2 red weevil ten Kuhva hi an bei ve reng boka thei top chho in Kuhva farmers te po in kan bei let ve mek boka mithian zok te puina le advice po kan mamo hle ani kan huan te tlangram ani awang hian cha lain kan Kuhva te hian an du khop tui an hmu lo awang hian natna po an do chaklo deuh ni in kan ria a tin kan Kuhva huan atanga phur chhuana tur ling road kan nei thattok lo awang hian kan Kuhva shalna re te po atlom pha lo theilawa ling road kan mamona asang hle ani kan Kuhva shalna konga hian HBKCP in kan phak angtokin marketa harsatna po kan lo boy pui ve china tuna HBKCP in kan thei tok pa ka Mizoram sarkar te nen changkopin hei aya market chhajok le changrung jok in ngana tlak kan nei theinan sarkar po hian thei top min chwa pui se kan du takzet ani Kuhva hi ram economy chhajok kan nei theinan sarkar hian hei aya na sa hian ngei vense Kuhva Chingtu te hlotlin hi ram maso na rabi poimo tak zoram ta na me lung poimo tak tur ani awangin sarkar po in na sale zwala bai pui thla ka chula Kuhva Chingtu te po in ram nuam jok siam turin thei top i chwa zelang u